Arambai News Guwahati Manipuri Pao Tabri Basingbu Ihan Handu Maktada Chingangbam Sujitra Nina Kurumjari Housing Asigi Samlapa Mariba Pao Sing Lobirasi Assam da COVID ki second wave maraksida Congress ki hotel rajniti su lepa leitri ngasi Guwahati ki Azra da leiba Kiransi Granda Pradesh Congress President Ripun Borana Paumi Singa wari sanaba amada laglewa April ki tang kunithoi gi matungda Grand Alliance ki candidate sing punna thamnanabagi thorang tauri horse trading sagol alon bagi matang asida kidaba yade chekshindaba yade Delhi amadi Dispur animakta paliba selgi amadi administration gi mapangal lairaba BJP na tawrakadaba sing adudagi cheksindaba yade phongna hairakhi state ki in charge oriba Jitendra Singh nasu EC gi mathakta thajaba laite phongdorakhi adubo punna lehanaba Grand Alliance ki mirep sing tasengnamak purakhibani adubu mamai thangda Congress ki mirep sing di amatta leihodre haiba wari amasu kanna ngangnarakli Tezpur ki Greenwood Hotel amasung Guwahati Khanapara gi Greenwood Resort ta Guwahati amasung Makha Assam gi Grand Alliance ki mirep sing thamnanabagi damak room kaya book tawduna leire haibasimadi mayek sengle makoi sing asi vote masing thigadaba numit ki mathang haibadi megi tang ahum phawba thamgani hairi Guwahati Beltola gi nifum doi suba bohagi utsav pangthoknabagi damak sem saba punamak loraba matung cancel tawkhre Saisakpa Juvingak Papon Mahalakshmi Nil Akasna Chingba Saknaraba Saisakpa Kayana Saruk Yagadoriba April Gitang Kulhumdoi Kunmariam Sung Kunmangada Pangthok Nanabagi Sem Sabap Namak Loiraba Bohagi Utsabasi Lengaki COVID SOP Bu Ikai Kumnaduna Amadi Miyamgi Damak Khanduna Cancel Tobani Hairakli Taseng Namakni Assamda Nomunomi COVID positive case Pangbagi Masingasi Chama da Khujing Oiduna Leptana Hengalakli Pibam Lusilakli Ngasi Guwahati Medical College ta COVID ka mari linana pangthokiba pawgi mifam amada state asigi health minister Himanta Biswa Sarma na Assam da lockdown thambagi tangai fadaba hauzik phawbagi oinade leitri amukasu sengdorakre adubo mathang numitta kari oirakpa haibadudi tamba ngamde su hairakhi Assam da haujiksu COVID positivity rate asi chada 10.9 da leiri aduga laichud asina sibagi changsu chada 10.5 amada ni nomagi COVID testing tawagi masingsu hengalakpadagi haukiba April gi tang taradagi COVID positive oibagi changsu hengalaklibani adubo airport singda COVID test tawba haugalakpadagi mapandagi air passenger sing changlakpasu tangkhai hantharakre Nakalamaromda active case chamadagi henna leiba district taret haibadi Kamrup Metro Kamrup Rural Nagaon Jorhat Kasar Tinsukia amasung Sonitpurda class 5 phawbagi oina LP school sing thingjinkre Asumna active case chamadagi hena hek lerakpa school sing thingjinabagi thodang DC singda lengakna sinakre hainasu minister asina phongdorakhi Haujiksu isolation bed lising mari hena hangduna leiri harakibaga loinana isolation bed oxygen bed ICU bed amadi ventilation yawba bed ki masing haujiksu watpa leitri harakhi Nakalamaromda Assam da handakta oxygen plant taramapan linkhatkibaga loinana haujiksu Assam gi hospital singda oxygen gi awatpadi leitri panbayai handaki second wave asidadi covid na narba miyoyadu hek naba hobadagi hona oxygen gi tangai fadaba leiba maramna oxygen hena mathau tarakpadagi oxygen phangnadabagi awaba kaya state kya da leirabasu Assam dadi haujiksu oxygen gi awatpa leitri hairakhi Nomada mathau taba oxygen metric ton chaniga nifudagi yamnamak hena leiri Nakalamaromda handaki laichada sigi oina yamnamak hena sizinariba remdesivir injection haujiksu lising kunithoi hena lei watpagi wafam leite Tobutabu Bazarda injection amada lupa lising mari pibado Assamgi hospital singdade lupa lising amaga chatruk yangkhaini thoida leiba yagane aduga lairabala igi makhada leiba miyoi singdade remdesivir injection lemna pisu hairakhi Asumna hauzik India da lakliba COVID ki second wave asi maroina UK strain oiba maramna chekshiningai oiri hena yangba maramna laina sandokali adubu Assam da hauzik phawda COVID positive oriba singasi mapandagi changlakpa travel history leiba ngaktane indigenous COVID na naba yaugdri maramaduna mapandagi changlakpa singi matangdadi yammak cheksinba tai layong utrabasu imung amasung laikai kananabagi damak test toktokadabani amade cheksina tongana thamgadabani makha tarakhi Numit kharani asigi manungda state asigi school amadi college singdasu camp saduna chahi nifu manga mathaki staff sing COVID vaccine kapthoknaba honagani su hairakhi Adubu bihugi matangdadi lengaki SOP sing asi ngakna chatpinaba
ख्वाइदगी चटपीबना ख्वाइदगी कानगनी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा कोविड की ओरकलिबा फिबम असिदा मिरेंग थमलगा मरोइना डिस्ट्रिक्ट मंगा हाइबदे कामरूप मेट्रो नागाव डिब्रुगढ़ अमदी तिनसुकियादा बिहुगी थौरम पांगथोक पीदनबा सिनली लांगलिबा सिंग अमदी आर्टिस्ट सिंगदा मिनिस्टर असिना हाइजरखी मियान चासिंग मरमदा हलहनखो हाइबा इंग्लिसिंग मग चमापन मरफुगी इहौदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा अनि हाइबदे पोचंगबम प्रेमानंद अमसुंग हुइड्रोम लोखेनबु निंगसिंगदुना चही खुदिंगी मिकअप थोकपा नुमित रियलाइजेशन डे निफुमाथोई सुबो ओइना एमसुना सिंदुना मणिपुर कॉलेज कैंपस ता ngasi पांगथोखरे थौरमगा मरी लेना एमसुगी प्रेसिडेंट हाउबिजम चलांबना हौजिक लैरिबा कौब्रुगी वाथोक लेंगाकना अथुबिदा यानाबा अमा पुरकनबसु हाइखी एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबामना सुसिंदुना ngasi ayuk jiri babu paragi mayonda leiba एमसु गी संगलेंदा हौनबी मतुंगिना थानिल थोकचोम प्रेसिडेंट एमसुना फिराल चिंकतुना लेखिद्रबा अथौबसिंगी मफमदा लेसु कतुना इकाई खुमनब उतपगी थौरम अमसु पांगथोखी ngasi बाबूपरादा लेबा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की ऑफिस पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा प्रेसिडेंट मोइरांगथेम तोंबिना काइफुंदाईगी थौदोक चेनबसिंग फादुना आयनगी चेराक पीगदबनी अमसुंग कौब्रुदा पुलिस आउटपोस्ट थमदुना कौब्रु मथक अमदी कौब्रु मखादा ड्यूटी चौहनबियु हाइखिबगा लोइनना अतोप फुरुपना मैतैसिंग चथरिबा थोंगसिंग हेनमनख्रे मसिदगी मखा ताना चथरकलबदी सिविल वार थोकलक्लोय हाइनिंगाई लेते अखोई पुन्ना हिंगमिन्नबदा करी अकाइबा लेबगे जाति कांगलुप नाइदना पुन्ना हिंगमिन्नसी मसिदगी हेंजिनबिरकलगनु हाइना शिवसेनागी माइकीदगी अपील तौरकले कौब्रु वाथोक मरी लेना कौब्रु लेखागी लाइनिंगथौ सनामही लाइसंबु ngarang sakhangdabasingna mai tharamba thokdok adubu yaningdaba phongdoktuna isagi saktam ngakchanaba amasung कौब्रुगी लाइफमलेन चामा सुना निपान asi kadanaba लाइफमलेन asida thasigi kunma thoida masing yamlaba maitei-singna thomjinbagi khongjangama changsinba haina umanglai kanba akpunba lup ukalna phirep laukhre नाकल अमरोमदा इरमदम कंगलै पाकी चिंगमसुंग तमगी मफम खुदिमक्ता लैरिबा उमंगलागी खुबमसिंग अमदी पुवारीदा मरी लेनबा मफमसिंग ngak सेनगदबनी हाइना सिकोना इंग्लिसिंगनी 13 ता खंगनखिबा लैरबसु ngasi chahi mari suraba फावबदा करी थबक लौखतख्रबगे हाइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोगी चेरोल अमना फोंदोरकले असुमना थबक तात ओंथोक्तबदगी कंगलै पाकी चिंग यावना मफम खुदिमक्ता लैरिबा मैतेगी उमंगलागी खुबमसिंग अमसुंग पुवारीगा मरी लेनबा मफमसिंग नोमनोमगी असुमसुम मांगसिलक्ले अतोपा फुरुपना मुनबा अमदी कलक मिहोबगी थोंग क्या चथरकली अमसुंग अतोपा फुरुपना कारण तौरकलिबासे तुंगदा तौरक्तनबा ngasiगी लेंगाकना परा अमा तंबिहोबा मथौ तारे हाइनसु सिकोगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी थांगजम इनाउचाना थादोरकपा चिरोल अमना खंगहलक्ले नाकल अमरोमदा इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन्ना सेक्टा हिदाम पाता लैबा नुंग थाबी इमागी संगलेन उरेबुयुंग तंबगी थौरमदा एमपी निंगथौलेसेंबा सनाजावबना कौब्रु लाइसंग मई थारंबा अमदी कल्बर्ट थुगाइरंबा मियोइसिंग मसक खंगबा ngamle मखोय यामना थुनमक फारगनी हाइख्रे थौदो असिगी मतांगदा सीएमनसु यामना कुपना येंगशिले अमसुंग माकी माइकैदगिसु चैराउबा लोयरगा मैतैसिंग कौब्रु लाइफम खुरुंबा चटपदा चेक्सिन थौरांग पाइखतपिनबा खंगहनख्रेसु हाइरि हौकिबा एप्रिल की तांग 13 जिरी इम्फाल नेशनल हाईवे नंबर 53 की परिंगदा जिरीदगी किलोमीटर कुलहुमदोय चटलगा लैबा काइफुंदाई योगदबा किलोमीटर अनि वाटलिंगैदा सीमेंट पुबा ट्रक मरीदा सखंगदबसिंगना नोंमै कापसिलंबा अमदे थाउ टेंकीदसु नोंमै कापसिनना थुगाइरमखिबा मतुंग सिनिंग चित्ता हिंगहौरबा इमुंगी अमदी मणिपुर मियामगी सेवा तौजरिबा ड्राइवर सिंगदा अतमनना नोंमै कापसिलंबा अदु यानिंगदे हाइदुना ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन अनिना जिरीबाम इम्फाल दिमापुर अमसुंग इम्फाल मोरे लंबी अमसुंग मणिपुर पुंबदा पुंग निफु निपानगी टोटल शटडाउन कौख्रे ngasi ahing nongyai hौरगा लाग्लिबा मार्च की तांग 18 की ahing nongyai फावबा पुंग निफु निपान की शटडाउन असिदा अना लायेंग मैहौ लांगपोक अमदी लाइटिन देव कर्मगी ओइनदी कोमथोकनी हाइरे लोइनना बन असिदा मणिपुर पुंबदा लैरिबा खुदिमकना सोगतपियु हाइना यूनियन ना थादोरकपा चिरोल अमदा खंगहलक्ले मखा ताना मणिपुर लेंगांगना पुंग निफु निपान की मनुंगदा एक्शन लौबिरक्त्रगदी मखा ताना खोंजंग चंगसिनगनी मसिदा पामदबा थौदोक थोकलकपसिंग मणिपुर लेंगांगना दायित्व पुगदबनीसु हाइरक्ले
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ 59, ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ 35, ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ 62, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 38, ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ 19 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 963 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 969 ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯝꯅ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ 300ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 2,90,962 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 1,492 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 68,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 119 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 19,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 110 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯦꯜꯍꯤꯗ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 24,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 165 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 2,69,894 ꯐꯪꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,390 ꯌꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯪꯅ 2,00,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯁꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯦꯕꯇꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯆꯥꯗ 69 ꯍꯦꯟꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 10 ꯈꯛꯇꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯃꯇꯣꯝꯇꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯂꯣꯗꯀꯤ ꯆꯥꯗ 39 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯗꯕꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 13ꯇꯅꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕꯅ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ, ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔ, ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯆꯥꯗ 65 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯠꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯍꯤ ꯁ꯭ꯅꯥꯟ 2 ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯕꯗꯦꯁ꯭ꯋꯥꯅꯟꯗꯒꯤꯔꯤꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯍꯥꯅꯤꯔꯚꯥꯅꯤ ꯑꯈꯔꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯀꯄꯤꯜ ꯗꯦꯕꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯚ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯔꯦꯝꯗꯦꯁꯤꯚꯤꯔ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯍꯟꯊꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯗꯤꯂꯥ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯔꯦꯝꯗꯦꯛ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 2,290 ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,939 ꯈꯛꯇꯗ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯝꯋꯤꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 3,950 ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ 2,250 ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯔꯦꯝꯗꯦꯁꯤꯚꯤꯔꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5,100 ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ 2,200 ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯞꯂꯥꯒꯤ ꯁꯤꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 4,000ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 3,000ꯗ, ꯃꯥꯏꯂꯥꯟ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯎꯇꯤꯀꯦꯜꯁꯀꯤ ꯗꯦꯁꯔꯦꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥ 4,490ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 3,300ꯗ, ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯌꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯤꯛꯀꯤ ꯖꯨꯕꯤ-ꯑꯥꯔꯅ ꯂꯨꯄꯥ 4,800ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 3,300ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯇꯦꯔꯣ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯐꯣꯔꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5,100ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 3,390ꯗ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯗꯦꯜꯍꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ 24,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡꯅ 19,133 ꯐꯪꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ 198 ꯌꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 18.39 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯜꯍꯤꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯔꯕꯤꯟꯗ ꯀꯦꯖ꯭ꯔꯤꯋꯥꯜꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯃꯨꯡ 100-200ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ 6,000ꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯙꯥꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯁꯠꯁꯪꯒ ꯕꯤꯌꯥꯁꯇ
loinana hotel amasung banquet hall singda phamungsing asi thorang tawgadori loinana pung kunmari gi manungda test report pidaba lab singi mathakta su action lawkhalagani lawthokre asumna India ga yumlo nari ba Bangladesh tasu thangna na nini chanba oina covid na laikidabagi masing chamagi mathakta yaukre leibaga sida akanba lockdown thamlakpasu ngasiga thana numit marini sujilaklabani ngasi thangja numit anoba covid case lising ohumga chamri gi mathakta phangkhre lockdown ase yammak strictly chathari lambida gari na chingba chenbagi masing yamnak lekhi leibaga sida hujik phawda covid ki first dose kapa lakh 83 suki baga loidana second dose kapagi masing su lakh 13.5 ama hele hairi aroibada ngasigi tentak pamaroiba pau khara Jharkhand High Court na RJD gi President Lalu Prasad Yadav ta sajik ki wathoka mari lengna Dumka Treasury case ta bail pikre panba yai Lalu Prasad Inglisingani tara tret tagi jail da leirakhibani mahak hojik AIMS New Delhi da layingduna leiri ngasi Bengal gi manga suba tangka ki seat nipu manga gi mikhal da hingsa gi thokdok kaya thokibagi pau lakli COVID laksinabagi damak Chhattisgarh gi district kunipan gi manungda kunma thoida total lockdown thamkhre Union Minister Kiren Rijiju COVID positive oikre. Raipura Remdesivir black market taurambagi Dr. Ama amasung ward boy ama phakre. Indian Railways na train amasung station premises singda marks uptaba miyoi singdagi fine lupa chonga lauragani lauthokre. Wafam ase Railway Ministry na Zonal Head wariba General Manager singda khanghankre hairi. T20 World Cup ki oina Pakistan cricket team da visa piba BCCI na yakre. Malemda COVID pandemic na sibagi apunba masing million ahum lankre. Lancet study na COVID ase primarily yearborne hairakle. Malemda chayolamada anoba COVID case ki masing haukiba thamari asida saruk ani hengalaktuna pandemic asigi manungda highest infection rate oirakpa yabagi phibamda lakre haina WHO na claim tawrakle. NASA na Elon Musk ki space company SpaceX da Inglisingani kunmari da astronaut sing thada punanabagi spacecraft sananabagi $1 billion ani dasmik mapan gi contract ama pithakre. Myanmar junta na Chief Min Aung Hlaing lagriba April ki tang kunmari Indonesia da pangthokadoriba ASEAN Summit ta saruk yagani military ku matung masina ahanba mahaki foreign khongchatni ngasi grenadi Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang solution jabaga loinana tabiri basingbo amkasu hanna khurumjari